Praise the Lord. Good man Johar. Jut Ishwar ba good man Johar imai kana. Tinya din tumte moj samoy tumte moj earth arho Ishwar baba emau ko dinyo arho ape talare miten nawa video dosar episode foundation re dosar episode niye tar hoin hajul ki Ishwar baba ate emau dinyo na tumte good man Johar imai kana. Allah video in lay do hola tehin do na bon chida da Ishwar do manwa benau ki dia. Manwa benawi ria uddeshya do chet kante Ishwara. Am do Ishwar baba cheda benaw ke mia. Che lagit am do Ishwara benaw ka mia. Ona babote ting bun chida. Nuata kukli babote ting abun chida. Cheda Ishwar do ame benaw kat mia. Ona babotre. Ahil katha abun disaya am benaw me Ishwara uddeshya do nuakana manwa benawi lagi do jemon mite manwa do Ishwara badai. Jemon am do Ishwara badai. Kan nongka badai do bang. Miten Ishwar menaya mente. Ina habik do bang. Khas uni babotre. Uni bishoy re jemon amem badai. Cheda am do manwa benaw ka mea. Ishwara sirjon ko modre. Ishwara sirjon ko modre manwa do soros utar sirjon kanai. Ishwar baba sanama benaw kita. Sermar ya koi benaw kita. Sermare mena ko chandu epil sermare mena kin chandu epil ar adi uttar gorho koi benaw ke serma dut koi benaw ke ko Ishwara sirjon ko modre manwa doi soros uttar sirjon kana. Ishwara sanam sirjon ukabun yele kan bando sermare ya bando dharti ria. Ishwara ba tobre serma ar ote benaw kita ar sermare ya sanama benaw kita chandu sin chandu nyinde chandu ar epil ar sharma dut ko ar adi uttar ka do ababun yame kan ona ko Ishwara benaw kada dharti re bir buru dari nare gada sodo jan janwar lenyok ko tundang ko sanam Ishwara benaw ka ko menkhan ona ko khon do amdom soros uttar sirjon kana ona ko khon do amdom soros uttar sirjon kana te Ishwara urgan muthan re amdom benaw chu kana sanam asirjeu ka Ishwar baba adi moj gaya bandu sermaria bandu dharti ria adi moj ge benaw ka menkan ona do eken mocha katha te benaw kida rod kida ar benaw na sermaria ho ar dharti ria ho sanama tina bunyele kan moj sanam bhagi gaya eken aya mocha katha te benaw ka menkan am do noa yati soros utar sirjon kanam Ishwar baba am do aya organ ar muthan re benaw ka mia. Ona yate amdom soros utar gaya. Eta muthan do bai mame aya organ muthan em ka mia. Ar aya tite ame benaw ka mia. Aya jiwet sahen ame em ka mia. Ar ona khatir te am do Ishwara sirjon ko modrem soros utar sirjon kana. Ar mite katha joto sirjon ko modre eken manwagi Ishwara mon ontor badai lagi dari nyama kana. Eken manwagi abwa ar eken manwagi Ishwara mon ontor do abun badai dari abugi Ishwara mon do bun badai dari jahai eta ko do bang eken manwagi emuchu kana. Dosar bishoy do hoina uni leka jemon amdom huyu ar unia gun ku jemon amem sodor tay uni ren representative am kana ar ona yete ge am do uni lekam hoyua ar ona yete ge am do unia gun kum sodora ona lagi te manwai benaw ka dia sanam dari sisir jawi Ishwar babai khoj kana airen hopon ar hopon era kore jemon aya soros gun ku aya mahima kui sodor jemon am hotete aya mahima sodor aya महिमा सदर होता है जैसा कि जेमन के आया दाढ़ी आया दुलड़ आया अकेल और सरोस गुण को जेमन आम होते थे सदर आम होते थे उन्हीं ईश्वर दो खोज करना जेमन आया दाढ़ी ईश्वर ठेन दो तीन दाढ़ी मिना आमेन थे दुलड़ी ओना ये ते आम ठेन आम होते थे
marang marang kami ko huआ dari kami ko huआ ar am ten do soros gun ko tahena am ten do soros dular ko tahena o uni ishor te okata mena ona gi am represent wa am sete shodor wa aya akel chel ka uni ईश्वर दो आया ईश्वर दो अकेल ते पेरे गया और उना अकेल दो आम ठेन हजू आम से ते उनी ईश्वर दो सदोरे खोज करना और ना ये तिगे मेंदा उनी लेका जीवन आमेम होयु और उनिया गुण को और उनिया आमदम सदोरताय तेसारा दो हुई ना उनिया राजोष्टी रे राज चलाव लगी ईश्वर आया राजोष्टी रे राज चलाव लगी मनवाए बनाव कर दिया ईश्वरन हपन और हपन एरा को दो जाजुग फैलाव चला कान ईश्वरा राज रिया कमी रे जेमन उनको मनवा दको गड़ो मनवा बनाव को रिया उद्देश्य दो ईश्वरा दो ना कना जेमन ईश्वरा राज पसनाव रिया कमी रे कदो फैलाव चला कांता उनिया राज पसनाव चला कांता और ओना कमी रे जेमन उनको मनवा दको गड़ो ओना लगी ते ईश्वर बाबा दो मनवाय सिरजाव को दिया एंते आया कमी दो बढ़ाव चला कना उनी राज दो बढ़ाव चला कना और ओना रे उनको जरूर में ना दुलड़िए और ओनाते मनवा दे बनाव का कुआ नोआ गी आम लगी मिटन कोलिंग दो और ना युते नोआ कमी रे सबो लगी ईश्वर हो मिना अड़ी उत्तर हर दो ईश्वर हो को बुझेदा अड़ी उत्तर हर दो बको बुझेदा ईश्वर आमे हो काम्या और नवा कमी लगी दो ईश्वर हो मेना और उना यते पहिल ते मनवा ट्रेनिंग ए क्वाई चेट अको कनाय और मनवाए बिडो उचुए क्वाई बिडो रे अटकार उचुए को अनुभव उचुए को कना और इन कते उनिया कमीर को सबो तुलड़िया आम होते थे ईश्वरा मरंग मरंग कमी खोज कना उनिया राज पसनावता है उनिया कमी बढ़ाओ आम होते हाहाड़ा दाढ़ी कमी आमें खोज कना तबे पहिल रे ईश्वर बाबा आम चीत आमें खोज कना उना यते ईश्वरा कथा चीत ईश्वर बाबत रे बड़ा रे अति जोड़ मिना और इन कथे जोतल कना बिडो आम रे हजुआ बिडो रे आमें प्रखाव में अटकार में विश्वास दृढ़ता कते ताहन में आमदम जीतवा और आम होते थे ईश्वर दो मरंग और दाढ़ी और हाड़ा कमी कोई कमी लगी दो